Mabuyani, munjani? Salibonani muli eZimbabwe. Ngiyalibingelela njalo kwenye i-episode elangeni lanamuhla engiliphathele yona. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima, kuyachisa, kuyabanda, kuyaqaqazela, angazi ukuthi ngiyenzeni. Hayi macho, bengicela ufihle isithupha sami. Mina ngingumfazi oleminyaka engu-39. Ngabuya lapha eGoli lami ngizodinga imali ukuthi ngigcine abantwana bami engangibachiye kumama eZimbabwe. Ngafikela kusisi wami eGoli. Nguye owangidingelayo umsebenzi emakhitshini. Lapha engangisebenza khona yayi-estate enkulu elezindlu ezinkulu. Sasisebenza siyithulo omunye umama weMalawi ngizamuthi ngu-Opha. U-Opha wayesebenza kodwa ngenxa yokuthi mina ngangile experience plus lesilungu ngangisazi. Waqalisa ukuzwa umhawu ngoba abalungu basebengithanda. Akula into enzima njengokusebenza lo muntu olomhawu. Kwakunzima kodwa ngaqinisela ngoba ngangifuna impilo enhle kanye leyabantwana bami. UDisemba wafika, mina ngaphiwa ibonus enengi. Ngangingafuni ukumtshela kodwa wabona yedwa ukuthi imali yakhe yayingalingani leyami. Wabuza ngamtshela. Akatshengiselanga ukuzonda, she was neutral, so I assumed ukuthi maybe uyangijabulela. Mina ngathenga konke engangikufuna ngaya ekhaya. Come January sabuya njalo emsebenzini. Uyazi abalungu banginyanya ungathi ngigcobe amakanka. Excuse French. Bangithethisa, babengizonda, babetshengisela ukuthi vele abasangijabulela ungathi ngabantu abanye abantu abasebejinjile. Babengithethisela izinto ezisile. Ngachova for almost 2 months until bazongixotsha umsebenzi. Ngazwa ubuhlungu ngoba yiwo umnyaka owawubhala khona umntanami omdala uform 4. Kwakufunakala izimali zokuregister, khonapho mina umsebenzi wawusuphelile. Ngabuya kusisi wami wathi asibhode ngoba umsebenzi lo wawubhadala. Sahamba komunye ugogo wasitshela ukuthi u-Opha nguye owayenze ngaxotsha umsebenzi ngoba wayengajabuli ukuthi abalungu babethanda yena ukudlula mina. Wayehambile eMalawi wayaphiwa umuthi khona ngale wokuthi mina benginyanye. Mina ngathi kuyafanana vele lami ithi ngibisele back to sender. Kahle mina ngase mfuna ukuthi yena efe. Ngaphiwa umuthi wokuthi ngikhulumele lokho engangikufuna okwakusenhlizweni yami. Wathi ngithenge le narithi lelembu elibomvu lelimnyama. Okunye ngisakwanisi ukuthi ngikhulume ngoba kunzima engakwenzayo lapho. Ngoba ngangifuna lami ukuthi ezwe ubuhlungu u-Opha engangibufila lami ngesikhathi soneso. Akulanto enzima njengokuswela umsebenzi eGoli. Akulanto enzima njengokuthi umsebenzi wawubhadala uphele wena uyabuthembele usulezinto eziningi oyabe ufuna ukuzenza empilweni. Uyabufuna ukugcwalisa izinto eziningi kodwa konke khonoko kwakungasekho. After 1 week ngafonelwa ngumlungu esithi u-Opha kasekho. Ngingabuya emsebenzini. Uba ngangifuna ukuzosebenza njalo. Ngajabula kakhulu ngathi waze wamthola u-Opha. Ngahamba ngaqalisa ukusebenza njalo emsebenzini lwana. Ngaqalisa ukubona ama-shadows mangithi ngasebenza. Ngisizwa ifeeling eyokuthi kulomunye umuntu erumini noma ngangikwazi ukuthi ngingedwa. Ngaqala ukubona isipoko sika-Opha endlini yomlungu. Ngaqalisa njalo lokuphupha amaphupha ayesabeka, ngangisenza ama-dreams ayesabeka, ngivuka ngiginqile, ngithukuthela ungathi sesiyabhala nje. Ayabhala iFrench. Sasisebenza sonke every day to an extent yokuthi ngagcina sengichiya umsebenzi ngoba kwasokungidisturba mentally. Manje
uyangilandela everywhere lapho engiya khona. Ngingathola umsebenzi uyabuya ebulale izinto zabantu ngixotshe umsebenzi. Isipoko sika Oprah sithi hamba uyetshela umlungu ukuthi nguwe owangibulalayo. Uqede lapho uhambe uyetshela abakithi. Ukuconfessa kunzima, bengicela usizo. Ngizalandelela ku comment section. Ngoba kwakungiphambanisela. Iyo i-confession embuyelayo yona leyo elangeni lanamuhla. Kunzima bafethu, kunzima. Emsebenzini siyazi ukuthi sihlangana labantu abanjalo, abantu abalomona, abantu abangafuni ukubona uthandwa ngabalungu. But mina mbona ngani noma imali kuyikuthi iningi emsebenzini, just ezinye izinto awufanelanga ukuthi uzithathe uzise enhlizweni yakho ukuthi hayi lo yanzonda idinga imhambele enyangeni. Asifundeni bakithi ukuthi siyekele izinto, just let it go. Yabona khonapho ngabe wabona ukuthi usexotshe umsebenzi, ngabe wadinga omnye umsebenzi. Vele kuyayenzakala empilweni ukuthi umsebenzi ungaxotshwa uzothola omunye. Angithi umsebenzi into ingaphela kuzobuya enye enhle, mhlawumbe ukwazi kwakuzobuya omnye umsebenzi lapho uzosebenza khona uyi1 ukwabe kungela khona i-competition. So khanyela kathesi ukuthi usesenkingeni, usubona nezibhoko zabo Oprah, kathesi udinga ukuthi usebenze kwenye indawo, uOprah uyabuye kudisturb wona uthi ukuconfessa into enzima kuwe ngoba kungakuphambanisela. Kunjalo vele empilweni. But fanele sinormalize ukuthi into mayingayenzakala, just let it go, let it pass. Kuyabuya okuhle. Kwezinye isikhathi ukukhaba ixoxo uyabuzama ukuthi ulidlulise ezinye izinto. Uyabona, mawulikhaba ixoxo uyabulijampisa ezinye izintweni, uyabulifaka kwenye iphadlo engcono, uyabona. So hayi kunzima shem. Yabona vele mina vele isipoko vele ngiyasesaba. Nawukhulunywa indaba zezibhoko so vele ngiyesaba. So mina i-advice yami guys ukuthi bakithi asekeleni ukulwa. Abantu sithanda ukulwa, sithanda ama-back to sender. Kwesinye isikhathi ama-back to sender lana sesibackfire njalo. Anti yabona ukuthi kathesi wena osusenkingeni. Ende kathesi yona le indaba yona le ukuthi abantu sithi back to sender and then usubulala umuntu. Abantu asisasaba ukubulala abantu. Vele kuhamba kanjani? Asazwisisi kuhamba kanjani? Umuntu awusasabi lokuthi umuntu efe. Kuhamba kanjani bakithi bafethu? Umuntu noma engaze kwenzele ulunye emsebenzini wakho, chiyana lakho uhambe uyedinga okunye. Asisizeni usisi udadewethu comment section. Simsize ngamacebo ukuthi engayenzani ngesipoko sika Oprah. Ndaboka kwazo sizohlangana next time kwenye episode.